Nabi kita pernah bersabda, salawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Sallu ala khairil anamil mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawmaz ziham. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.